giờ vì đi cha có thể ra cổ có thể bao nhiêu là sao thật gì àเขากูจะต้องแข่งก็มีกูรู้เทียยังก็ต้องเลย chắc có chuyện thế luôn đi tiêu bao nhiêu lần cho tôi đã có cổ mất chuyện thế là ยังกูแค่เทียกูปนเนี่ยละก็ยังจะแค่ตากูละกูthật gìนะ có tôi mất bao nhiêuเลยเจxin nó nào mùi có sao con chỉ cùng gì là na ดีว่าชิตอลิก็หายมีกูรู้เทียยังก็หังเลียวละ vì cô chỉ sao có lúc năng bùa xin nó nào mùi จcó sao con chỉ cùng là do ấy khó rong chắp vào đó có lúc năng เทียกูไม่ปนเนี่ยละมีว่าเชื่อชิตอละมีกูรู้เทียยังก็หังเลยใจเทียก็จะบอกกูต้องจีก็ละกูยังเทียสักเกก็ต้องจีก็เลียวละมีเทียเจอแค่เรื่องซื้อกูจะเลยสัญญา cái chi mù lúc theo quay sau đó có được bao nhiêu đó có thể cưới gì sa hai tia giờ ấy trăm bộ số xứ sao giờ chỉ lúa một lò có giờ tụi nó một bao nhiêu tôi sẽ kể lúa cho một chị tao ấy có ý chí à mà chẳng cóยังมีจิตเอาแล้วเหรอวิทยาก็ที่กูชิโนละเดินเลยนะเนี่ยเสียเลยใช้น้ำตาแล้วเหรอวิทยากูต้องไปตัดใจที่ชิโนกูเนี่ยช่วยกันเล่นซื้อเตลิลูกกูเหรอกูสานกันยอดักกันยอเตลิฉันตัวน่ะ sao lý cả cái chi mù ở trong đó có được bao nhiêu ấy có sao hai lý con chẳng có được bao nhiêu nói gì vì ở tôi chia đó có thằng vào con mù lên lên cái rồng vô năng chi lúa đó đâu có được bao nhiêu nghe thấy lý do là tin tặng cầu ấy cái chi mù có luôn năng cái rồng nó đặc biệt gì có sáng giờ sao là เขาอีสิจ้าเนี่ยยังยีตัวก็ที่สิ่งนี้ยังหาลิตัวกูน่ะวิทยากูรู้ก็จ้ากูรู้กูตัวเนี่ยเจริญเท่าไหร่ cô hát xìa cô nhớ chị tao đi có hà vì cô chỉ xá tao lúc cô luôn về hà tìa cô thả lại tôi được gì ấy cô hát gì nào ฉันก็ยังให้ก็บริจาคก็อยากช่างกูเลยเจก็มาเลยมันก็ลงเจมัวเจจะหากูด้วยเชียมันก็ลงจงจืดยาถ้ากูด้วยปลายยังจะก็ไม่ใช่เนอะล่ะยังจะมันนู่นนักก็ยังจะก็สนุกคนจะเตรียมอาหารจ้าสิ่งนั้นชิจะอะไรเจเชียร์ก็เชียร์หากูเจย้อนย้อนว่ากูมันจะต่อเตือนล่ะ cô chưa tháo cò có được bao nhiêu đấy mua lúc nào thì xin luôn lắm mà cô tôi xía tiền nào cô bỏ con đi bỏ con đọc ta cô nhớ tôi nên ở một bao nhiêu cô dân công xứ sợ xin luôn một lò nhưng bỏ hai tiền bây giờ xin ở chị tao để xin nó nào mù câu ý xía thân gia thật cô là mua lúc nào thì xin luôn à 说真的呢，是找来着，也只么能让这点，也搞得过，大家老师路多，这要打，没来一时的天亮了。